I tako smo s pjesmom počeli, zahvaljujući mješovitom horu Bosansko-hercegovačkog udruženja Miljak pod rukovodstvom Besime Mašić, a vrijedni članovi i aktivisti udruženja koji već dugi niz godina aktivno djeluju u ovom gradu, danas su domaćini ovogodišnje 11. susreta Banja Lučana. Dragi Banja Lučanke i Banja Lučani, poštovani gosti i posjetioci, dobrodošli na naše tradicionalno druženje. Srdačno vas pozdravljamo u ime svih današnjih učesnika i želimo vam svako dobro. Banja Lučani, dragi gosti, u ime sekcije Banja Lučana i odvjetnog odbora želim da vas pozdravim, poselavim i poželim dobrodošlicu i da se lijepo zabavite. Hvala vam što ste odgledali u tolikom broju. Hvala Saduk. Evo, ja vjerujem da se sad bolje čujemo. Čujete li me svi? Naravno da me čujete. Idemo dalje. Dakle, ponovu pjesmu i druženje sa mješovitim horom, koji u svom dosadašnjem radu zabilježio niz značajnih nastupa širom Švedske i učešća na smotrama kulture Bosne i Hercegovine u Švedskoj, gdje su osvojili prvo mjesto u 2003. i 2004. godine. U ovom trenutku izvešće nam pjesmu Uđe Džugum. Drago mi je da mogu da pozdravim i one koji nisu Banja Lučani, ali imaju nekoliko tri. Specijalno pozdravljam sve naše goste koji su došli iz Banja Luke, iz Danske, iz Amerike i Engleske. Ja se nadam da nisam zaboravio nikoga. Evo vidite, 11. susret prolazi, mi se iskupljamo u skoro istom sastavu, znači ko jednom dođe ovdje, dolazi i dalje svaki put. Ja bih vam nešto samo spomenuo što smo uradili u prošloj godini, što je mislim značajno ovdje za nas.
osnovali su jedan fond za pomoć studentima u Banja Luci. Odnijeli smo nekoliko para dole kod njih, prvi put to su desilo ove godine. Primio nas se dole potpredsjednik Republike Srpske, bili su jednom jako lijepom prijemu. Ja bi se na kraju zahvalio organizatorima trudu na organizaciju 11. susreta Banja i želio da svima nama jedan ugodan dan večer. Hvala vam. A sad prvo druženje sa našim borom u pjesmi Kolika je Jahorina planina. I ne samo da pjeva, a želim vam je posebno predstaviti našu dragu Savetu Sokol, koja će vam u ovom trenutku izvesti jedan prekrasan recital. I Hercegovina, zemlja moja, po njoj hodim. Draga mi je zemlja moja, jer mi mati u njoj rodi. U mojoj zemlji sunce najjače grije, nebo je plavo i plavlje nigdje nije. Tamo je ljubavi više, tamo miluju i kiše, a tuga ponajviše. Bih i narodi njeni živješe u miru i slozi, al pojaviše se mračne sile, zemlju podijeliše, na 3 dijela rastrgoše, narod pobiše i istjeraše, drugi nas prihvatiše, hvala im najviše. Ja više ni suza nemam, sve sam isplekao, za moju porodicu, za moju bih i za cijeli narod moj. Tuga i bol, srce mi para, svaki čovjek je sretan u zemlji i domu svom. Pomozite nam da se vratimo tamo gdje je ljubavi više, gdje miluju kiše, a tuga ponajviše.
jer mi od ovog života želimo više, više, više. I siguran sam da će ovaj hod pod rukovodstvom Vesine Mašić i dalje biti uspješan u predstavljanju kulturnog blaga Bosne i Hercegovine. Iz Londona stigao nam je naš dragi Banja Lučanin Idris Saltagić, koji u ovoj godini obilježava 45 godina sportskog, kulturnog i književnog rada. I evo nam prilike da ga toplo pozdravimo i pozivamo ga da dođe na scenu. Ali prije toga vi ste sa mnom svodi moji prijatelji, meni dragi ljudi, glumac i dramski umjetnik Zlatko Pregel i moj kolega Fikret Tufek. Prije ovog mog dijela i moje poetskog kazivanja, ja bih dao riječ Zlatku Pregelu. Ja imam jednu izričitu i nužnu potrebu. Prekjučer umro je naš sugrađanin Aco Ravlić, čovjek koji je zabilježio na stranice svojih knjiga istoriju Banja Luke u jednom poetskom, sportskom i kulturološkom vidu. Ja vas molim, jednom minutom ćutnje, da se odužimo tom našem poetskom drugu koji je imao snage da upotpuni sliku i nas izbjeglica, i puno vam hvala za ovaj trenutak. Grad je umirao u drhtaju tvome, u bijegu djeteta, u letu ptice, u tvrđavi na brdu, u mom i tvom, Aco, krvotoku. Hvala vam lijepo za ovu minutu ćutnje. Fikret Tufek, jedan od urednika u Bosanskoj pošti koja obilježava 10 godina postojanja, a čiji je Idris Saltagić stali dopisnik iz Londona. Govoriti o kolegi Saltagiću kao o pjesniku i novinaru izlišno je. Banja Lučani ga poznaju sa 3 knjige poezije, a napisao je i nekoliko knjiga i romana proznih. Drago mi je, radeći sa Idrisom Saltagićem u radiju Banja Luci, da smo došli do toga da Idris danas predstavlja svoje drugo izdanje gdje povezuje obale Temze i Vrbasa. Saltagić ima jedan pjesnički dar koji je pretočio u pjesme o Banja Luci, Londonu, Malmeu i opisao kako mi živimo kao izbjeglice. Ne želim više da vam uzimam vrijeme, predstavljam kolegu Saltagića i pozdravljam ga sa jednim vašim aplauzom. Dobro nam došao i šta znači ova knjiga Big Ben i Sahat Kula, koje nema, ali koje će biti. Jedan je Big Ben, a 100 je Sahat Kula. Nemojmo nikada da zaboravimo tamo da smo mi pod nekim Sahat Kulama i da se tamo vraćamo. Ja ću vam kazati tu pjesmu Big Ben i Sahat Kula iz ove svoje knjige drugog izdanja koje je štampano nedavno u Bosni i Hercegovini, u Bosanskoj vijeću u Tuzli. Upravo pjesmu koja na neki način kazuje o nama koji smo bilo gdje po svijetu uvijek i u svojoj Bosni. I ovo jutro zavjetan sam u Big Ben. I ovo jutro ja vidim Sahat Kulu. I vidim ljude, čovjeka vidim njegove ruke ispružene. Kako kazaljke dodiruje. Dugo gledam u Big Ben, moćan u svojoj ljepoti. Pa vidim Sahat Kulu utihnulu svoje samoći. Podne je i dugo već ne otkucava. Gdje se to zvuk izgubio nad rijekom Rusnovom?
nebo dodiruje, ogleda se u rijeci, oko njega palate na vještoj straži, a ja vidim sad kulu munje obasjale i vidim ljude skrivene pod kupolom njenom. Gledam, dugo gledam u zlatne kazaljke Big Bena i vidim kazaljke Sahat Kule. Luka, Sarajevo, Mostar, Tuzla, stvore vam se uvjeti da dođete, da bude vam isto kao sad ovdje. A ja sam prvi put ovdje i zabezekno sam kako vam je dobro. Ali znam šta vam nije dobro. Srce. I kroz razgovor s ljudima pitaju, a ja kažem, ma čovječe, Vrbas teče i Vrbas će teći. Ali nije to onaj Vrbas kad se Banjalučka raja okupio kod njega i ova što je sad tamo neka pol raja. Volim ja ljude generalno sve, ali ovo ovdje vi nedostajete u Banja Luci. I ja vjerujem i siguran sam, i mi koji smo u nekoj vlasti, mi smo opozicija i žestoka u Republike Srpskoj, mi se borimo i ja vam obećajem ovdje, ovo je velika riječ kad se ovdje da ćemo nastaviti sa borbom, da stvorimo uslove, da možete po slobodnoj volji i savjesti da dođete u svoj grad. Jer nikad Banja Luka neće biti ničija nek vaša. Živjeli vam u ime stranke za BiH. Živjeli. Hvala Tomislavu Memonu na ovim toplim riječima. A s nama je danas i Emina Krzić, rukovodilac projekta za povratak i integraciju u Bosnu i Hercegovinu ispred grada Štokholma, pa je pozivamo da dođe i da nam kaže nešto o ovom projektu. Emina Krzović. Pozdravljam sve prisutne, drago mi je što vas vidim u ovako velikom broju. Imala sam priliku da sretnem Banja Lučane u julu mjesec kada su bili dani dijaspore u Banja Luci, ne u ovolikom broju. Grad Banja Luka je jedan grad koji sam ja upoznala poslije rata, jer sam dugo u Švedskoj i mogu da kažem da je to jedan od najljepših gradova koje sam vidjela u svom životu. Ali vaš grad ječi, vrišti vašim odsustvom. Vas nema tamo. Vi možda im dolazite na odmor tamo, možda ste uključeni kroz neke od vaših privatnih aktivnosti u Banja Luci, ali vas nema u društvenom, kulturnom, sportskom životu vašeg grada. Zbog toga i zbog ostalih gradova koji također trebaju svoje građane, mi smo pokrenuli projekat ne samo za povratak, nego projekat i za reintegraciju vas u vaše lokalne zajednice odakle vi dolazite. Dakle, mi pokušavamo da omogućimo studentima da studiraju u Bosni i Hercegovini, a da zato dobivaju pomoć odavde. Mi želimo da napravimo klubove u Banja Luci, u Mostaru i ostalim gradovima gdje ćete vi moći da rukovodite tim klubom i koji će se zvati klubovi Banja Lučana koji žive u inostranstvu. Ne da se srećete po palasu ili po ulici, nego da imate svoje prostorije. To je nešto što ćemo vam mi veoma skoro dati na prijedlog da raspravljate o tome i gdje će vam grad Štokholm i ja ispred kao rukovoditelj projekata učiniti sve da zaista nađemo lokale i prostorije koje će biti vama na korišćenje. U znaku Sevdalinke koja je opjevala Banja Luku i njene ravnine, Banjalučke teferiće i plahoviti Vrbas, koji imao snagu da izvali i ponese jablan sa obale, mašta je pjesnikova stvorila sliku Kojundžije, od kojeg je djevojka traži da joj skuje drago iz snova. Po toj pjesmi nazvali smo knjigu Banjalučkih žubora Vrbas, voda nosila jablana. Neću vam čitati ništa iz ove knjige, to ćete učiniti vi, a oni koji žele mogu je i kupiti, evo nalazi se ovdje na štandu. Nešto bih drugo u ovom trenutku učinio i pročitao vam jednu dragu pjesmu u želji da stigne do svih Banja Lučana, ma gdje oni bili, a pjesma kaže: od Šehera do Vrbasa, od Trapista do Pobrđa, bez zlačani kaju sanje,
a ljubav je jača, tvrđa, pa kliknemo šireć ruke, srca puni Banja Luke. Pa slušamo drage zvuke, duša puni Banja Luke. Šušti lišće, šumi rijeka, svaki list i slap nas čeka, vrba se u san uvuko, Banja Luko, Banja Luko. Lijepo je da su sva sjećanja aktivnosti na ovim prostorima zabilježena i da se ne zaborave. I zato nas raduje da su to uspjeli svojim vlastitim snagama učiniti i članovi Bosansko-hercegovačkog udruženja Ljiljan Vekše, koji su 10 godina postojanja i rada obilježili jednu posebnu knjigu koju vam želim predstaviti. Pozivam Muharema Numes Fahmića da nam nešto kaže u ovoj knjizi i pokaže nam tu knjigu. Pozdravljam drage Banja Lučane, ispred nas što nismo Banja Lučani. Naše udruženje postoji od 1993. i ova knjiga je zamišljena, kao što je Sjeća rekao, da bude simbol 10-godišnjeg grada. Međutim, koji sve je bosansko, ona se malo razluka, pa sve tek ove godine izdane. U njoj su obuhvaćene aktivnosti kroz sekcije i govore o gradu udruženja od 1993. do danas. Knjiga je urađena od Banja Lučana, između ostalog, i nalazi se po dobru i po zlu spomenuti u ovoj knjizi. Knjigu možete nabaviti na ovome štandu lijevo ispod slika našeg člana Ahmeta Kapitanovića. E pa lijepo, onda na scenu pozivam dakle našeg dragog prijatelja Banja Lučana koji nam je stigao iz Norveške, to je Mujo Filipović. A Mujo Filipović će nam ispričati kako je održano takmičenje i kako je proteklo to takmičenje u ribarstvu i naravno slijedi potom dodjela priznanja. Mujo, molim te da nam dođeš na scenu. Ima li ribara? Kako to Banja Lučani radi? Ove godine se bilo učenje ribolovaca, bilo je 40 godine. Između ostalog, večeras ću ja podijeliti nagrade za one koji su osvojili, koji su šampioni 2005. godine. Odlično, Mujo, evo tu sam da pomognem, da vidimo ko je to osvojio nagradu i kakve sve nagrade. Ribolovci iz Vekše dolaze kod mene njih oko 20. Ove godine su učestvovali na takmičenju. Šampion u bacanja u metu je Zulić Sabahudin sa 41 bodom od mogućih 60. Molim Zulić Sabahudina da dođe da primi poklon za 2005. godinu. Molim šampiona, dvostrukog šampiona Dajić Zlatka da dođe da uruči diplomu i poklon drugu Zuliću.